Tara in Montenegro. Die Fahrt mit dem ältesten Fortbewegungsmittel dauert 5 Tage. Kupanje u hladnoj vodi rijeke Tare tijekom uzbudljive vožnje splavom nije za razmažene. Temperatura vode je samo 10 stupnjeva. Duboko dole na rijeci Tari, a u jednom od najatraktivnijih kanjona na svijetu, plove splavovi s turistima. U svom toku Tara dobiva snagu od brojnih riječica i potočića i silovito protiče između planinskih masiva Bjelasice i Sinjajevine. Ovo je polazna stanica splavara 2 km uzvodno od Đurđevića Tare. Za napraviti jedan splav, takozvanim jahačima Tare triftarima, potrebno je oko sat vremena. Ukrcavanje putnika na jedan od splavova sa svim potrepštinama za kampiranje. Dugo očekivani trenutak je osvanuo i započinje putovanje u nepoznato. Ćao, ćao! Bistra voda Tare obiluje riječnom ribom, prije svega dobrom pastrvom i mladicom. Tu je i roštilj i kuhar Ekrem Zeković. On se brine da ugodi gostima koji su na Tari dobili dobar apetit te da prikupe potrebnu snagu za vožnju kroz brzake. I dok splavu sutom plovi prema Lodoru u Tepcima, brižni i gostoljubivi predstavnici Turističkog saveza su već postavili šatore i naložili lodorsku vatru za umorne putnike. Pucetanje vatre i opojni šum Tare djeluju kao sredstvo za uspaljivanje, tako da se u ovim malim šatorima bolje spava čak nego kod kuće u krevetu. Dobra juha, kuhara i još bolja šljivovica splavara daju putnicima nove snage za nove uzbudljive trenutke pri daljnjoj vožnji splavom. Splavarenje na Tari je moguće samo tijekom ljeta. Splavarenje na Tari nezaboravan je doživljaj, rekoše oni koji to oprobaše i nije čudo što to rekoše.